nihin land azarni nak pathian bia kan thai mi chungin thazang electric dinga awe khatna bible kan zaute ka pathian ni Abraham au na kong ase chu au na chunga atel mi chu ze de si te achun pathian ni Abraham au te ka hen na ram le na rul chan na le na pa in kha na chua tak lai e kha chua kan pek lai tia pathian ni Abraham kha bia akam chu za chen pathian bia kha Abraham zo ni zum ngam na khe a chau tha ni apa in le a rul chan na kha akal tak e pathian ni amuksak mi rama khan akal ti kha pakhat na bible kan hu e thika zon te pathian ni Abraham kha thchu apek na kong te khasi ni thchu na kan ti mi vial te chunga hen thchu na vial te laka asung bik mi thchu na khi ze da si ti kha ni na lang tar ka du mi se thchu na vial te laka asung bik mi thchu na chu kharau thchu na khasi rau vial te laka asung bik mi kan rau sung bik chu pathian ni akan sia pek mi zungzal nu nak van kholipi khese za chon kan ni vial te ni pathian ni akan au te ka hen khifa vial te he pathian au mi kan se chu akan au nak chu zungzal nu nak pe ga zungzal nu nak chau ga ama sun par le gan nak kha chau ga akan au mi se ti mi kha abai khana ka chim ka du mi se apan hi na ka abai ti nak bible kan real mi chuwa khan mi chiam pol ni Timote sena cha akwat na kha se Timote kwat ni nak angan pakhat ame pakwa ze da kan mu tia chun pathian ni hin ami sidinga akan au ate cha chun kan ni cho pathian ni akan au ta ka hen ami sidinga akan au e theitha lai dinga akan au ti jong kha ika muna lang tar ka du mi se cho mi chiang pol ni ze tin da ti tia chun pathian akan au ta ka hen te kan ma kan ni tlak cha se lo pathian ni akan dot rona asi ti kha alang tar mi se cha chun dot mi ole na na ni hin pathian pha kan si na khe kan ma chilti kho nak sai mun atel lo zung zanu na kan mu mi he kan ma chilti kho nak sai mun atel lo boy pa ni akan dot tung sa cha a pathian ni avel in akan kham mi si ti mi kha hi mi chiang pol ni Timote chukot sena akwat mi chuwa khan fiang te kan mu mi ka si apathum na gospel chunga zeda kan mu ti achun kan boy pa Jesu Christ amoi mel athen na kong kha kan rel mi se e kan boy pa Jesu Christ lang chunga amoi ma athen ta ka khen aponga zultu pathum anum ve ti kha bible ni alang ter mi se e aboy khatna kan boy pa Jesu Christ amoi ma athen na zeda alang ter ti achun apakhat na ka alang ter mi cho Jesu Christ cho Messiah asi na kha alang ter mi se apani na ka kan boy pa Jesu Christ cho siang pasang asi ti na kha alang ter mi se atle mi anti po ni alang ter mi zu zeda si ti achun tlang boy asina kha alang ter mi se e ni hen kan boy pa Jesu Christ e amun ma athen na kan rel mi so hen alang ter mi chil pathomum apakhan na ka Messiah asina kle apan hi na ka siang pasang asina kle apathum na ka tlang boy asina kha alang ter mi se chon apathum na ka chim ka du mi chu zeda si ti achun kan boy pa Jesu Christ kha amun ma athen ta ka khan chung le e cheu na ni aka te ka khan apong e om mi via te zo ani nom tok za chun mo mi thiam pitani a tho e Jesu Christ na da achem te achun boy pa hika om mi anom tok ati hika om hi anom tok ati kan tum lai lo ati nang ma cha tham pakhat kan sakla Ilaya cha tham pakhat kan sakla Moses cha tham pakhat kan sakla ati hika zona lang tar ka do mi chu si te achun kan boy pa Jesu Christ he anum ti te ka khan chung le sun par na ke thom an si te khan ani nom tok an sin velte an pheldi an ro thaina velte atlaudi an lung ro thaina velte zo atlaudi an nuam tok ket an thai cha chun Jesu Christ nak po achun anomi Jesu Christ nak po achun luat na ka umi tai na ka dot mi le na na ni fatin kan chol chang na le kan jan chon mi velte chunga kan boy pa Jesu Christ tharau ni umpi mi kan sema tharau ni umpi mi le asoi mi na cho
zai tek mana hi valai ni a table na lo e an to mi chil kip chunga hen boy pa kha an thang chat khawe zai tluk na har na an ton mana boy pa kha sun par na an pe ke zai zong vial te zong a boy pa chunga alom khomi khan se za chan nang la ke zong valai i kan nun chunga hen kan ton mi har nak kan ton mi ngai chet nak kan ton mi rathai thap an na vial te ningza mo tho na vial te kan boy pa Jesu Christ na kalpi sala boy pa Jesu Christ man khate kan ko me Jesu Christ tharam ni umpi mi kan si achon nang la kai cho hi valai chung e kan to mi chivya te hin ze tak mana akan te bal la loi kan ni chu te tu vya te la ka te tu kan sila ti mi zo kha chim ko du mi se adom na bika chim ko du mi cho nen lent azan ni na kan tu ban to ken lent te me cho kan boy pa Jesu Christ atem in na kom kha se kan boy pa Jesu Christ kham nak je na tuan te ka khen apa khat na ka tem in nak apani na ka chi na ka in apa thum na ka tho chan nak tem in nak le chi nak le tho chan nak kha kan boy pa Jesu Christ nun na ka kan mu mi se za chan nang le ke zo hi balai chung ni har na kan ton mi he kan boy pa Jesu Christ ban to ken kan te i ni manong big ni nga nun na ka atlak ta in total chan mi kan se khona ding cha chi nak he kan te khona ding cha abia pe bik mi chu de si ti achon kan to mi le kan to mi chil via te he kan ma long te in tur lo in kan boy pa Jesu Christ tem in nak he phonen je zong via te he pathian sina kan pek chan achon har nak he anom to ken kan in khola e tok for nak he foi zang ten kan te khola e kan ni chu te tu via te la ka te tu kan selati mi zong kha lang ter ka dum se kan boy pa Jesu Christ te min nak chunga hen ze ruanga da chi na kha ate i a tho than ti mi kha kan zau ta ka hi te min nak chunga he kan boy pa Jesu Christ cho a phun zai lo pa nol nga in har nak vial te kha ai na te nol ngai na a te a phun zai lo chon ze zong vial te har nak vial te at in min kha hi valai chung kan ma minung vial te kham nak cha pa sena apek chan mi si cha hi har nak ni khan zai tlukin achunga satan ni rian atun mana mi thalo pol ni achunga sersa zom tai nak zai tlukin achunga antu mana phunzai lo te in lungsa te in ani ne hi via te kha ate i chi nak ken tho cha nak nu nak mu khom se kan ni via te zong kan ton mi chi via te chunga hen phunzai lo te in boy pa minin interkhozia achiam tu kan se e kan ni cho hi valai to for nak velte le satan re to na velte atai tu kan sum la ti zong kha ni hen lent azan hin na cha na pachen bia en thajang electric da chem ka do mi se kan di lak cha pachen athan cho na kan pe pe ko se amen.